Oktoberib Atlaqaataani 1972 grafisk værksted Nummi Ammarpoq kingusinnerusukkullu eqqumiitsiliornermik iliniarfingorluni siornatigut kalaallit naanni allanik eqqumiitsiliornermik iliniarfeqarsimangila inimi uani eqqumiitsiliortut tamarmik eqqumiitsiliornermik iliniarfimmi iliniartuusimupput ilaallu aamma iliniartitisuusimullutik grafikkilerinerup tassanaqiterisarnerup qitiutinneqarnera piaarinaatsornerinnakkut pisimangila aallarniisut Bodil Kolon aamma Hans Lynge inuit ilitsoqqussaralugu qiperuisarnerat tungavigalugu Cape Dorsetimi Kanadamiittumi uyaqqanik naqiteriviullunilu saqqummersitsiviusoq isumassarsiorfigisimavaat Cape Dorsetimi naqiteriviq kingusinnerusukkut aamma naqitereriaatsinik allanik ingerlatsiviulersimava naqiterilluni eqqumiitsuliornermi Anne-Birte Hove eqqumiitsuliortut pingaaruteqarpoq grafisk værkstedimi iliniartut siulliit ilagisimavaat ukiunilu arlalinni iliniartitisuusimalluni eqqumiitsuliortut inuusuttut Hove isumassarsiorfigisarsimavaat sulilu maannamut isumassarsiorfigisarlugu Hovip eqqumiitsuliortuunini tamaat naqitereriaatsik misileraaffigisarsimavai eqqumiitsuliornerminilu sammisanimisissorlugit uteqattaarfigisarlugit inuuneq pillugu eqqarsaatersuutini sammisarsimavai eqqumiitsuliaminillu qulequtsisersuinermini sammisani ilaartortarlugit imaluunniit алларлуиннарнут тунгасуник qulеqutsersuisarluni taamatut suleriaasaqarnera eqqumiitsулиааник сукуяанissamik eqqarsaatersuuteqarnissamillu inissaqalersitsivoq